Mwen mzoti pou al frem. Ou dim ki bo wete? Nan ki bazouye? Nan ki bazouye? 400 maouzo. Sa ou vin fè la? Yo vwen chache moun. Ki moun yo vin chache? Chache moun ki gen zam. Debi ki lo ou bo isi ya? Merkredi. Merkredi? Koumye nek ki gen? 16 neg. Koman yo vini? Zam? Ok. E ou men? Sans zam. Hein? Sans zam. Madame Mina, sans zam. Ki zam ou kon gen la moun? 9 kg. Mwen msoti brol men. Se blan yo, 17 blan yo kidnape ya. Oui. Ki bo yo mete yo? Kwa de bouke. Ki bo la kwa de bouke ya? Yes, merci. Yes, mete yo kwa de bouke ya mete yo. Ou kon we yo? Blan yo? Non, debi le yo kidnape yo, nek yo kon a pale yo di, yo kidnape yo, 17 missioner yo. Sa bayra mwen kutade yo sou radio dijan. Nan te voye mwen ap chache yo. Nek ki gen zam nan men yo pou mba yo sinyal de toune. Kom si yo ou soti lan kat la ou vin bo isi ya la pou vin chache nek ki gen zam apre sa bombage telefon la moun komon tap fè. Mwen tan di deja yon sa. Chakman yo fèm de normal. Toune api al kote. Ou toune api al kote. Pou ki sa ou se misyon sa yo bon api. Ma kon sa nek yo te vle fè men yo bon. Ou reme misyon? Batren men. Ok. Ame mom zo, ou pa pose kom si ou di net blan yo kidnape ya, yo va jem soti ave yo lot kote yo toujou la plen nan? Yo va jem soti ave toujou la plen nan, yo te 17 misyoner. Ok. Ame, ou men, ou va kon we yon jou? Blan yo? Non, yo fèm e wanda. Moun ki ante ya fizi yo. Bon, ou bon sol do yi? Chef la kou bodwa pou mante. Ki eski chef la mi? La monsan. Ou kon we avel? Chef la? Non, yon da pou kontle, el de kap di konme se kap di pou di pa wot sali le fe apou. Mi ok la. Ya.